Perú suyu mubata Ecuador suyuman rantikuininta, pusaj wata manaña rantikushan mantam, kashan yapamanta rantikunja. Kay rurayja peruano tarpojkunatam yanapaykunja, chayna yataj kuskan suyukuna rantinakuininkutapas. Senasawan agrocalidad kunapa rurasjankupa hawampim kaikuna karjonku. Perú suyum kay iskay waranja iskay chunka pichjayoj, watapaj economian 15% mirananta suyachkan. Kaimanja chayar jonja. Política pia allin rurasjankuanmi, metalkunapioan jam kaikuna rurasjankupioan mirarjon. Iska waranja iskay chunka pichjayoj watapaj. Pebe imanta educación manmi pichjachiku hukposiento yaikunja. Chayna pim iskay waranja iskay chunka tawayo watamantaja chunka iskayniyoj % mirarjon. Chayja jorgeja yachachejkunapa llamkasjankumanta jorge chaskisjanku. Allin yarinanpajmi chayna yataj yachay wasikuna allin chankupajmi kanja. Isjon chunka % tañam yapa kañaykuna kajkunata wañurjachinku. Chunka yañam yupay kaj kañaykuna jeparjon. Fuerzas Armadas, nina amachajkunawan brigadakunam, pampantawan hawanta rispanku amacharjonku. Kamachikojmi, mamajochapa chawpi nirajpi mana kamachini yojuan, chayo ajapejkuna hawanampaj, mana hapinankupaj rurayta ruranja. Hawanta hawaspa, rantikuykuna hojsinan puertokunata hawaspa amkanja, ichajan chatam hawa suyu wifalayoh barcokuna hawai kanja. Asociación de Exportadoresmi, Perú suyu ancha allin metalkuna jurjas janpikas janta rejsikun. Chayna pisancha allin joyerawan orfebrería pillam kananpaj kachkan. Pusaj puncha octubre killapi achka puncha usamarimi, pachak chunkayo junu dólar joljeta paijarichinja, isjon pachak pichja chunka softayo waranja peruano rurakunapa yas januan. Kaidiam semanapi pisivillaku y carjón, huk semanapiña tinkusunchik.